Oko 2 miliona je procena da godišnje ljudi poseti Beogradsku tvrđavu, što iz inostranstva, što naravno iz naše zemlje. U poslednjih par godina najveći broj posetilaca dolazi iz Turske i Kine. Naravno, Rusi su nam tu već domaći, ali možemo njih računati i kao posetilac. To su neke 3 države, dakle, najviše dolazi poslednjih par godina. Trenutno se završava kompleks Vidin kapije, nekadašnje glavne istočne kapije donjeg grada Beogradske tvrđave. Takođe su u planu postavljanje taktilnih staza za slepe i slabovide po parku Kalemegdan i Beogradskoj tvrđavi i naravno u kontinuitetu radimo na očuvanju zidina, zaštitnih ograda i uopšte same tvrđave i zidine. Svi ovde poistovećujemo sinonim za Beogradsku tvrđavu i Kalemegdan, je to u stvari jedno isto, ali u stvari nije. Kalemegdan je samo park ispred same tvrđave. U bukvalnom prevodu znači polje ispred utvrđenog mesta. Čim prođemo prvo zidove, dolazimo na Beogradskoj tvrđavi i to je već odvojena celina. Mada to je zajednički kompleks i danas je ostalo Kalemenska tvrđava, koja generalno ne postoji, ali mi svi volimo tako da zovemo.